हेलौ लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट फैदों आरो बे गोदान आपडेटआनो जाहैबाय फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन डेट रिशिड्युल BTC TET 2026 स' लोगोफोर BTC नि LP आरो UP TET नि जे फिजिकल भेरिफिकेसन दंमोन 17 जानुवारि 2026 निफ्राय दा बे फिजिकल भेरिफिकेसननि डेटआ दिनै रिशिड्युलनि मोनसे गोदान नटिस फैबाय आरो जोंनि BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर सार बिथाङाबो बेखौ निउस एबा मिडियानि सिगाङावहाय माखासे खोथाखौ फोरमायदों आरो बेखौ जोंनि निउसावबो होनाय जादों दा लोगोफोर गोदान भेरिफिकेसननि रिशिड्युल डेटआ माब्लानिफ्राय जादों बे डेटआ जाहैबाय 21 जानुवारिनिफ्राय बियो रिशिड्युल जाफिनबाय लोगोफोर आरो रेजिस्ट्रेसन डेट एबा LP नि रेजिस्ट्रेसन डेटआ जेरै दंमोन बेबायदिनो दङ जोंना मोनथाम सिरियल नाम्बार होनाय दंमोन डेट होनाय दंमोन LP नि थाखाय आन्डार BTC केन्डिडेटफोरनि थाखाय बे जाहैबाय 21, 22 आरो 24 तारिखआव जागोन आन्डार BTC नि LP नि भेरिफिकेसननि डेटआ आरो आउटसाइड अफ BTC नि केन्डिडेटफोरनि भेरिफिकेसननि डेटआ जाहैबाय 25 जानुवारि 2026 आव जागोन आरो LP नि रेजिस्ट्रेसन आइडिया बेनिफ्राय नैबेसिमाव जागोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय सिगांनि जानाखि भेरिफिकेसन दंमोन 17, 18, 19 आरो 20 तारिखआव आउट अफ BTC नि केन्डिडेटफोरनिमोन दायो लोगोफोर बे डेटखौ सोलायबाय जोंनि गोबां टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरा 17 जानुवारियावहाय गुवाहाटीनि सरसजाय स्टेडियामावहाय 10,000 बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिनाय जानाखि हाबाफारि लादों बेवहाय गोबां टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरानो बेवहाय बाहागो लाहैनाय दङ दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आरो माखासे केन्डिडेटफोरा जाहाथे एबसेन्ट दाजाथों माखासे प्रब्लेमाव दा गोग्लैथों दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि थाखाय नैबे गोदान रिशिड्युल डेटखौ होफिननाय जादों दा जाय बिथांमोनहा बागुरुम्बा मोसानायावहाय बाहागो लाहैदोंमोन दा नोंथांमोना जेबो सिन्था एबा जेबो जिंगासिनांगौ गैला नोंथांमोना 21 तारिखआव फैनानै एबा 21, 22 आरो 24 तारिखआव फैनानै LP नि लवार प्राइमारि टेटनि फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ नोंथांमोना फैनानै खालामफैनो हासिगोन दा लोगोफोर बेवहाय मोनसे एड खालामबावदों NB आव नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला नाम्बार 1, नाम्बार 2, नाम्बार 3 आथ' सिगाङाव जेरै दं बेनो आरो दा दिनैनि गोदान नटिफिकेसनाव नैबे 4 नाम्बारनि आपडेटखौ होफानाय जादों बे जाहैबाय आपार प्राइमारिनि एप्लाइ आरो बोथ साइड जायफोर केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना बांसिन गोनो गोथोआव दंमोन दा लोगोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो जानांगौनि गैला जायफोर केन्डिडेटफोरा LP नि एक्सट्रायै एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहाल' नैबे 21, 22 आरो 24 तारिखआव फैनानै भेरिफिकेसन खालामफैनांगोन लोगोसे जायफोर बिथांमोनहा आपार प्राइमारिनि थाखाय एक्सट्रा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा नटिस होफिनबावनाय जागोन माब्लानिफ्राय बिथांमोननि भेरिफिकेसना जागोन लोगोसे बोथ साइड जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन BP जायना डकुमेन्ट्सआव एप्लिकेसन नाम्बारा BP लिरनाय दङ बे BP आरो UP नि केन्डिडेटफोरनि थाखाय एक्सट्रायै नटिफाइ एबा नटिस होफिननाय जागोन भेरिफिकेसनखौ माब्ला खालामनाय जायो दा नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लाबानो जाबाय दा डेट अफ स्क्रुटिनि भेरिफिकेसन फर आपार प्राइमारि स्कुल एन्ड बोथ LP एन्ड UP BP सेक्सन विल बी नटिफाइड लेटार अन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय सिगांनि ओंखारनाय नटिसआव नैबे 4 नाम्बारनि पइन्ट्सआ गैयामोन दा जायनि थाखाय गोबां LP UP टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफ्रा गोनो गोथोआव गोग्लैदोंमोन दा लोगोफोर नोंथांमोना जेबो गोनो गोथोआव गोग्लैनांगौ गैला नोंथांमोननि जानाखि भेरिफिकेसननि डेट शिड्युल होनाय बे हिसाबै नोंथांमोना फैनानै भेरिफिकेसनखौ खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों थैंक ইউ हेलो बন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন আপডেট আহিছে আৰু এইটো আপডেটটো হ'ল PDV ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডেট ৰিচিডুল BTC TET 2026 চ' বন্ধুসকল BTC LP আৰু UP টেটৰ যি 17 জানুৱাৰীৰ পৰা ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট দিয়া আছিলে সেই ডেটটো বন্ধুসকল এতিয়া চেঞ্জ কৰা হৈছে নতুন এটা ৰিচিডুল ডেট দিয়া হৈছে আৰু সেইটোৰ বিষয়ত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰো কৈছে আৰু তেখেতে কোৱা যি নিউজ এইটো আমাৰ নিউজ পৰ্টেলতো আপডেট হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে ND24 নিউজত এইটো আপডেট হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইট অফিচিয়েল ৱেবছাইটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব তাতে আপডেট দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো নটিফিকেশ্যনটো চাব সেই নটিফিকেশ্যনটো আজি আপডেট দিয়া হৈছে জাষ্ট অলপ আগতে দিছে চ' বন্ধুসকল ইয়াতে ৰিচিডুল ডেটটো হ'ল আমাৰ 21 তাৰিখৰ পৰা হ'ব LP লেভেলতো আগত হ'ব আগত যি ধৰণৰ আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিৰিয়েল নাম্বাৰবিলাকে সেইটো ছেমে আছে অনলি খালি ডেটটো চেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু এই ডেটটো হ'ল 21 জানুৱাৰী 22 জানুৱাৰী আৰু
24 তাৰিখত LP লেভেলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰা হ'ব আৰু আউট অফ BTC কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে 25 জানুৱাৰীৰ পৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰা হ'ব। এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে যি 17 তাৰিখত আহিব লগা আছিলে আপোনালোকে আহিব নালাগে। এতিয়া আমাৰ 21 তাৰিখৰ পৰা আৰু 24 তাৰিখলৈকে LP লেভেলটো ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব। এইটোৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লগা কাৰণটো হ'ল আমাৰ BTC বা অসমৰ এটা বহুত ডাঙৰ বাগৰুম্বাৰ ডেন্সৰ এটা মানে প্ৰগ্ৰামটো হ'ব 17 তাৰিখত। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকে বাগৰুম্বা যি প্ৰগ্ৰাম 10,000 বাগৰুম্বা ডেন্সৰ প্ৰগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰা আছে। চ' তেখেতসকলৰ মানে 17 তাৰিখতে ভেৰিফিকেশ্যন আছিলে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকৰ। ত' ইয়াৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'লে হয় তেখেত কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে ডেট দিব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন নাছিলে। চ' ইয়াৰ কাৰণে যাতে কোনো এজনৰ প্ৰব্লেম নহওক ইয়াৰ বাবে ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেটটোকে ৰিচিডিউল কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো সেইটো হয়। এতিয়া আপোনালোকে 21, 22 আৰু 24ত আহি ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিলে হ'ল। চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আকৌ এটা নটিচটো এড কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াতে আমাৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু BP বথ ছাইড এপ্লাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে যোৱাবাৰত যি আগৰ প্ৰথম নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছিলে ইয়াতে কোনো এটা আপডেট নাছিলে। আপাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু বথ ছাইড যি কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে নেক্সটত কোনোবা এটা টাইমত আপোনালোকৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যনৰ এটা ডেটটো পাব্লিছ কৰা হ'ব বুলি বা উইল বি পাব্লিছ চুন এনেকুৱা লিখা নাছিলে নটিফিকেশ্যনটো। চ' আজি সেই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সেইটো আপডেট দিয়া হৈছে। আপোনালোকে এইটো চাব। এইটো 4 নম্বৰ পইণ্টটো ইয়াতে এড কৰা হৈছে। সেইটো হ'ল দ্য ডেট অফ স্ক্ৰুটিনি ভেৰিফিকেশ্যন অফ আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল এণ্ড বথ LP এণ্ড UP BP সেকশ্যন উইল বি নটিফাইড লেটাৰ অন। এতিয়া আপোনালোকে কোনো মানে কনফিউজন হ'ব লগা কোনো দৰকাৰ নাই। এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী এপ্লাই আৰু BP এপ্লাই যাৰ মানে বথ ছাইড এপ্লাই আছে আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী এক্সট্ৰাকে কৰা আছে আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগ এটা নটিফিকেশ্যন দিয়া হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ডেটটো ফিক্স হ'ব ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেটটো। তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে নটিচ পাব্লিছ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে। চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। থেংক ইউ। গোজোনথা।